Hallelujah. Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Hai tini zora kaham. Hai tini special. Hai tini borok zora. Tangi himale Kaitor baitang. Asyik alai dake, asyik kaham kuke. Junot ton mani bagai. Ketang abuni bagai tini ozora kaham. Haman ai matongo abuni bagai zora kaham. Hallelujah. Kaham ke yapri shawi, kaham ke kok shawi, jamung shawi hozor mungi, kaham ke matong mani. Abunu Kaitor hamjakma. Hallelujah. So tini bahaino sung maganang ingya. Tini bahaino sung keplai ke yapri shalai man pinai. Tini bahaino sung keplai ke Kaitor ni kókno srangwi mannai. Keplai ke sung bakau twtwi mannai. Ti keplai ke yapri shawi keplai ke Kaitor ni mungla sung kutruk kalai mannai. Amen. Hallelujah. Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Borok nukana topik tam sijak. Hamyaò. Okay. Hamyaò ni saimane Aròni Tòngdi. Aròni òngkhòrwi Phàidi. Hallelujah. Hasa hamyaò ni saimane ongke tangi agar tongnai ba. Aròni òngkhòrwi Phàidi ni nangnai. So omono toino sung tini srangwi sranglainai, buzi lainai, tik keplai ke sung yapri shalainai. Phàidi gasuk zora kaham man khaba balke sung Kaitor no hambaire layana. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Sharaba khandalari musti kiri shokatolari makha. Hallelujah. Thank you Father. Nang busuk se kaham. Nang srapsa ni bagi phana kubu kibiya nang yobu yakariya. Ozora kaham. Obo nang remani lo. Tong togu Lord, the body of Christ. This is your ministry lo. Obo nini si minimum kusuk ni bagi si lo. You are the head of this ministry, Lord Jesus. Nang se head of ministry. Or kerengza kroksa Lord nisi nin prikatar o subra Jisu ang sarsao je krai tongnai de kerengza Joto ni langmao de Joto ni nukumo Joto ni shamung homo Joto ni yapri shetini o bebak tayono. Thank you Lord. Nini kok tebeke jeng koplong nani bagitia nang ferang di afa. Thank you Holy Spirit chubanai ngi logi to mani bag. Bebak ni thani afa. Keplai Jisu ni mumba kiafa. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Phàidi omono sarnai hingkangke tomuno hamyaò ni Sitwtwi Aròni òngkhòrwi Phàidi nangnai. Abono sarnai saiman suknani bagai Moses engka good example. Hallelujah. Bini bisingtwi sung omono sarai ke srangwi mano. Phàidi engke sung Moses sabo boba haike bo jaga sogikya te boba haike òngkhòrwi Phàidi. Abono tini sung isisa kokbai sung sukrubi sranglayana. Hallelujah. Sung Joto no nailen Phàidi Exodus lamrama chapter 1 ni simino sung porithang layana. Te sung buzi layana. Hagesung saimano verse 7 ni simisung nogo Exodus chapter 1 verse 7. The descendants, the Israelites, had many children and grandchildren. In fact, they multiplied so greatly that they became extremely powerful and lifted the land. Hallelujah. Sung tamno sung omoto saimano Israelo through Joseph Jacob ni je busala Joseph ni throte borok Egypt how ma tongwikha. Hallelujah. Egypt how tangi ma tongwikha ke azorao boroni hawo ashari hekeba samung obab ngani bagai advanced solution Joseph ni throte Kaitor khlaikya te borok buini hawo o Egypt hawo tongwei phano
belai kena alai deka tongwi manikha so o jaga tabuk Joseph song thikya tei Jacob song je borok joto no ohano yakarkha borokni bwsarok borokni grandchildren subba sakbarok tamni sa belai ke multiplied ni sao so greatly ashik kwbang khe erka ni sao abo tamni sanai Kaitor je promise khlaimani Abraham no nini bosong athukri bangtei nini bosong hasingsa bangtei aba haike ernai hnai Kaitor je promise khlaimani abo nangai tongkha Abraham ni bosongo hallelujah so aboni bagai no borok Egypt hao buini house borok hai phano borok blessings so belai khano kuplong alai do kuplong hallelujah de borok ni je hamari Kaitor je ya farmani abo nukjagin tong borok ni langmao so greatly ni so multiply ning mani borok hallelujah borok on air layo sida hamari hallelujah so aboni bagai no seng abo hakibu nugo seng they become extremely powerful and fill the land belai phan ganang ang borok a hawo hallelujah a ha ganangai tabu Israel bosong simi koplo te belai phan ganang they extremely powerful hallelujah so aboni bagai orok kaisa point note khlainara di Kaitor je promise khlaio I mane inu arta ihi hini kri Abraham no sajak tong nini bosong athukri bangtei hasingsa bangtei bangnai hallelujah so aba haino nukjagai tongkha Abraham no nukhabono nugya hallelujah bo omorok no nuknani slice sakang no hano yakarkha phiaba Kaitor promise khlaijak ble a promise ni bagai bo ya prishaka bo himka bo basawi tongkha Kaitor kókno bo khnaka but bo bai thang o hasingsa bangtei je bini bosong no bo nukliya bo bai thang mokol bai khe o athukri bangtei bini bosong no bo nukliya but by faith poito bai khe bo nuklangkha ti yapri bo selangkha hallelujah phiaba tabu osong sano Abraham ya karmani ya golo Abraham je nuklangmani by faith poito bai abo nukjagi tongkha tei tabu kuplong khe hagnangai kuplong ngai tongkha amen eventually a new king came to the power in Egypt who knew nothing about Joseph or what he had done phiaba obahai jora phai sok paikha Egypt hao katal raja katal bugra okay bini ya hao ha angkha oje katal bugra angnai sha Joseph sabo bini hao Joseph tam khlailangkha boba hake Joseph ni bisingte Egypt harok theinani yakni yokha abo mung sapar saimanya bo belai salkha 300-400 বছর মানে কয়টা জেনারেশন বসে খাকসাল জেনারেশন খানাই সো ও যে তাবুক কতাল রাজা নাইসা বস সাইমানিয়া তামনো সাইমানিয়া জোসেফ তাম সামুং কাহাম খাইলাংখা ওকে the Joseph ni bising ni boba hai ke Kaitor hamari klaikya bless klaikya ophonasa saimanya katal je raja angnai Egypt hawo he said to his people look the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are okay bini girima bini sundruma tamo tabuk sengoro nugo bozago sengno verse 9 bini borokno bo awa ke chirigi saka nashidi o Israel jini slai phanganang jini slai kwbáng angai tongkha raja ni kirima tamo o Israel bosoro bono bango kuplong onongo
파노보 메라이 부니슬라이 조다 저 손으로만 기리만 따모 이거 방이 통카 신이슬라이 판근ang 신이슬라이 방이 보통카 제프루 파노 Kaitor tonglai Kaitor surinai kolom nairo increase engo soitani pan tam dongdrogo sondro masao 넌 사이만니 넌 Kaitor toro Kaitor ero Kaitor alaida abo apana보 조다 abulaidani bagi shawi tokmaniya apana보 조다 Hallelujah praise the Lord 아버님 방이너 the great Kali 슨 사이마노나 아불라이나이 wrestler Kali 못담사 앙무승케 도전하는 액록의 발의 수크루브의 로아치노 못하리 빠이마노 but 아즈 폴라 함야 아 소이타니 판노 앙마이냐 니샤오고 wrestler 뭐 메라이 판그랑 비니 판마이 무승케 도전하는 액록의 모슬리 빠이마노 뭐 비에바 소이타니 판노 미니 앞 판바이 못마이냐 아버님 방에는 얼어 어꺼거시니 스릉삭나 있다고 넌 제프로 Kaitor 떠로 제프로는 Kaitor 알라이다 비니 꽁바이 게 꼬플롱 응오닌 뭐카오 Kaitor이 꽁바이 꼬플롱 Kaitor이 판바이는 꼬플롱 아버는 무슨 사이즈 아버야 승산이 사이즈 승산이 머슬스 록니 꽁기아보 제프로는 Kaitor이 꽁바이 꼬플라이 Yesus Kristoni mumbai kenan keplai pangenang afro soitan sondro masao soitan kelei brao nini paisingo bote yapri shawi painani pan kerei ango o Egypt ni raja ketal bini men kiri mata huma o borok Kaitor surinai taise Kaitor surinai aro similia even numbers borok ni bang thiriwo surinai rok 제 방말이 아무로 너희 비니 손으로마 네 버럭니 판노 너희 버럭니 어라자니 손으로마 할렐루야 so 타보 imagine 클라이나이디 타보 트리프라 하스테오 소이소이 지슈니 그플라이 몽마이망 야프리샤나이 소이소이 지슈노 수브라이 헤네이망 고시나이 헨게 타몽노 트리프라 하스테 보보하게 Kaitor이 몽 럽작노 보보하게 Kaitor이 몽 승사상노 just imagine 할렐루야 앙란노 호르스통카 Kaitor pan mani habu zuda, abu mung sabai sojak nai kiri, abu special, abu sengsani size, borok ni size ba matter klaya, borok ni education ba matter klaya, abu borok ni mung sase gyan abu ba matter klaya. Yesus Kristus tongo mane no special, aro pan tongo, aro fyogsak mung tongo, aro medhangsak mung tongo, aro kaham tongo, aro alaida tongo, aro ketar tongo. Hallelujah. Kaitor kaham bini kairokma hamjakma hamari paiflaya so Egypt hani raja ni kirima tabuk tamo Israel bosorok ero on ero borok Kaitor surinai kedhang Kaitor surinai ro ene ero tam sondrumani yenteo bari payo Israel abosoni phanrok nugui yang Egypt ni raja kirijago sondruma sajago 암방의 비니 borokno bo chirigi masaka na shigdi borok erthiniu bo bangi tongo pharo bo borok koplom okay verse 9 asendo we must make a plan to keep them from growing even more if we don't and if war breaks out they will join our enemies and fight against us then they will escape from the country. Okay. Bini kirimata mo. Tamuno zudong kangke. Jeng borok no paidani. Borok lasek kwbáng ma. Borok sengno meseni kibinai. Okay. Aba hai kirima paigya. Abuni pore sengno go. Verse 11 no. So the Egyptian made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers
over them, hoping to wear them down with crushing levers. They forced them to build the cities of Pithom, Rameses, as supply center of the king. Nadi. Zate Israelo Egypt mislai sakata thangteng. Tibo borok bangai borokno ta sundro thang ta kiri thang. Aboni slai sekang ta mu step na halai kya borokno sung muni khatir nai. Borokno sung slave srangwi sheleng sram sinai. Aba hakeno o Egypt ni raja aba ke plan khlai kya Israel logno tam khlai kya muni ni samung sheleng ni samung thepaka. Okay. Zati borok bokrok ti saita mantheng. Zati borok ni phando realize ta khlai siteng. Sheleng sanam ka. Building tang thiniwo kwbang ma samung karak tang thiniwo Israel logno thepaka. Muni sanam ka sheleng sanam ka. Hallelujah. Kaitor kaham. Naidi. Same tini sengsaram hai nukjagi tomo. Hallelujah. Soitan tamu musungjak ba. Nang jate bini sheleng khati tongtheng. Okay. Takuk samol. Soak ba hai ke yak karnai ni sa. Soitan obono musungjago. Nang kaisa suk jagao sheleng khati tongtheng. Nang atsuago sheleng khati tongtheng. Soitan musungjago jate nangni phanno ta saimantheng. Soitan obono musungjago nang sheleng khati teng moni khati teng. Kwbangma samung sitrawo nangmung sitrawo tamung sitrawo kokthai hamya satiniwo nang sheleng khati wi tongtheng moni khati wi tongtheng soitan obono musungjago jate nini sinimung nini phanno nang bogai thangteng abo soitan musungjago. Same oro o Egypt ni raja Israel ni thani obahai khlai kya borok ni phanno borok saita saiman siteng tai borok saksana muni hini sini siteng sheleng hini sini siteng aboni bagai tam khlai kya sheleng sanam ka muni sanam ka sinimung sekamarana ni bagai phanno ta saiman siteng borok sheleng haike saksana feel khlai siteng so aboni bageno sheleng sanam ka borokno building tang thiniwo kwbang ba tang thiniwo. Hallelujah. Israelo Kaitor asike dynamic borsongo asike dynamic phiaba o Egypt ni raja tam planning khlai kya o Israelo muni khema tongtheng borok saksangno muni hisabe sini siteng sabuni bagene muni ni samungo thepaka muni khlai kya. Hallelujah. Even tabuk sengsara wahai ngi tongo ke koroksa raja bai muni khlai jagya phano tabuk oje soitan. Okay. Afala hamya tabuk je Egypt hani raja bobo Kaitor suri na ya Kaitor against raja se. Okay. So tabuk obahai ngi tongo o soitan afala hamya nono kwbang area muni khlai tongo. Kwbang area nono seleng sanawi tongo. Samung hamyaò muni khlai tongo. Kwbang nangmung sitra te nono muni khlai tongo. Kwbang area te nono muni khlai tongo. Seleng sanawi tongo. So nang muni khlai jak mano tamuno saiman ka ke ba òngkhòrwi Phàidi Aròni. Hamya bai tam message jak ni. Hamyaò ar kalai ta tongni Aròni òngkhòrwi Phàidi. Hallelujah. So next Bible verse nai la yana. So tam no go jagawo. Verse 12 bo. But the more of Egyptians oppressed them, the more Israelites multiplied and spread, the more alarmed and the Egyptian became. Hallelujah. Tam no kanai di Israel logno satogo yang tebu Israel log erna ni sengo. Zefru nini langmo shatok pitok sok pai nai. Zefru nini langmo problem sok pai nai. Zefru nangara poito bai basa nai. Tamo tebu ero. Hallelujah.
Teibo Kaitor sung sasa nongjago. So okko oroze verse 12 very interesting. The more Egyptians oppressed them, the more Israelites multiplied. Wow. Egyptian ro oze raja dagi matino Israel long no tam khlai satok pitok khlayo. Yang tamung Israel lo teibo phangrang ngo. Teibo enani sengo borok kwbáng nani sengo. Hallelujah. Amazing na. Tangla Kaitor promise khlaijak. Hasingsa bangtei, athukri bangtei, abahai angnai Abraham ni bosong. So o Israel o Abraham ni bosong. So Kaitor jeto promise khlaijak. Obo je sekhepano muthak na nai dia botei muthak jagya teibo ero. Teibo bango. Hallelujah. So the Egyptians walked the people of Israel without mercy. So afro gaga borok ni Kirimati ba bangkhaba hamjakma khairokma grei khlaika o Israel bosong rok ni thani o Egyptians rok o Egypt ni bosong ni borok rok Israel rok thani o khairok liya butok khlaika shatok pitok khlaika forcefully sheleng khatirika muni khatirika. Hallelujah. They made their lives a bitter result, forcing them to mix mortar and make bricks and do all the work in the fields. They were ruthless in all their demands. Belai ke satoka khairok ma hanmani tonliya o Egypt bosong ni borok o Egypt ni je katal raja bini order by ke Egyptian ro Israel ni thane obha ke satok pitok khalakya obha ka shepan bandar le khairok ma to krikhan satok pitok je samung kra bebak no khlai reka muni khatir na ni senka. Then Pharaoh, the king of Egypt, gave this order to the Hebrew midwives, Shiphrah and Puah. When you help the Hebrew women as they give birth, watch as they deliver. If the baby boy, kill him. If it is girl, let her live. Okay. Azora to hospital ro kriba. Azora hospital ro je to kriba. Delivery. Jefro cerai asanya thango asarna ni bagai sabtong ke asairna sha taw taw ni sanam no English ba hingkang ka abono midwives ni sawo kong bro ba hingkang ke exact word ang pogoi tongkha but aba hai beri helper tongo subanai ta sarai asai thiniwo chubao. Hallelujah. Abahai khorok nei beri tongo Shiphrah te Puah nei. Okay. So borok no tamo order khlai ke raja tomung no o Israel bosongo chala basa asayo ke buthari paidi. Tomung no chala basa asayo ke buthari paidi. Beri hengke. Okay. Tamnai bornardi. Okay, oro hambai kumazek kono. But actual kombrok what khobza yana ima to kumazek khunmani mo. So sunukha oze beri je sarai asai thiniwo chubanai o bori khorok ni raja oba hakin order khlai kya. Tomung no. Yes, tomung no chala basa achai hunke buthari paidi. Beri hinke simi naragdi. Raja sigi kirizaka Israel bosong no increase ngman nugui asuke kwbáng ngmani nugui borok no muni khatir ka satok pitok khlakya haipano borok ni nokhongo borok ni langmao je blessings. Okay, borok bang thiniwo te kwbáng ma hamariwo abo thagya teibo se increase dingo teibo se alai dango. So at least borok komi khanga ke abo taise komangana. Ang borok ni phan helawana
borok phano komjor ongano. Okay, abo hai wan sugoi. Tamu khalaiya, jala busang ke buthari paisidi, beri hingke simin naragdi, abo hai ke order khalaiya. Hallelujah. Kaitor kaham, bini khairok ma hamjak ma paiflaya. Take as a srangzak na yorok. Nukungni okra, hakaba nukungni thong, pala ke jala busana hamjago. Okay, abo sengsani kobodo. Piaba tabuk abo hai krika. Yes, jala busa than tongo te puila sanam zakmani borok. Je jala busani bisingti simini je lama phiokjaknai ba nukung mosangnai abo haya. Abo kaisa note khlainarani. So raja tamansuka jala busarona buthar kangke no problem solve ngana. Abo ni mege jala busarona buthar dikini order khlaika. Hallelujah. Patsaimandi tabuk Jisu Kristus sini langma sokpai mani bai. Hallelujah. Oh Jisu ni bisingti direct Kaitor beseng halok narani man khatamu. Amen. So kapang serangdi. Nang beri hne saksana kebel tangjagdi. Nang salah hne ba saksana kongta sugjagdi. Tema chela tema beri. Tabuk jini halok Jisu Kristus toisi sengsani chela beri abo baya. Jisu Kristus nini langma hongke nang Kaitor nukungni. Keri hingkake nang sengsani. Sabuni bagino tema chela tema beri. Norok saksana kebel tangjagdi. Jisu Kristus sokpai mai tabuk phangnang. Hallelujah. But raja tamungkha sala busana buthanani order khlaikya. But because the midwives fear God, they refused to obey the king's order. They allow the boys to leave to listen. So the lomazek komazek dahan hakaba jaspa nangra sitan je asai fruit chubanai beri khorok nirok. Borok Kaitor ni kirisago. Borok ni kirima Kaitor ni fasingo se raja ni fasingo ya. Same o attitude nini thani tonga nangnai. Sengsani fasingo kirimung nungta kirizak di sengsani fasingo. Kaitor ni fasingo se nung kiridi. Oze lomazek komazek haikaba oze asai fruit subanai khorok ni beriro. Borok raja ni kirizak ya. Borok kiri sukman hingke Kaitor no se. Kaitor ni kirimani bagino jala busa asai phano borok butharliya beri busana wa banchirika jala busana wa banchirika kebono phano borok buthar liya because borok Kaitor ni kiri jago tabung ningle sabno kiri jak question nini thaniwo. Hallelujah. Kaitor no se kiridi sangsari mungsasugno borom khlaidi but ta kiridi respect redi. But kirima fasinga ta thangni. But kirima ni len Kaitor ni fasinga sama kirinai. Bole buthari ba mano. Te a theijak no hai na hai buthari man phiro. Obongka Kaitor ni phan. Sengsani phan tamba obbusago simi buthari mano. But Kaitor le mangbai pholabai bebakno na buthari mano. Muthangai bo mano. Sa amuni bagino Kaitor no se kiridi. Sengsani phannoya, sengsani authority government no respect ready, borom ready. Kirimani phasingoya respect borom ready. Kirimani ke Kaitor no se kiridi. Hallelujah. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya. So oje charai asarene beri khorok nei sipra bai puwa borok tamo Kaitor ni kirijago. So raja order khasala busa buthar de butharliya. Wow. Obono Kaitor no kirimani Kaitor tongmani mari. The king Egyptian called the midwives. Why have you done this? Tamnorok salabu sana butharia. Oba haike abri khorok mino ringai raja damrok shaka tamonorok salabu sana butharia. Okay.
He demanded, "Why have you allowed the boys to leave? Tam dorok selarok thang tung hni aba hakanor allow khlai tong." A Hebrew woman borok tamni saka. The Hebrew women are not like the Egyptian women. Okay. The midwives replied, "Oze buri khorok nei, aze asai puro chubanai khorok ni buri." Boroktam saka. O Israel bosoni buri rok, o Egypt bosoni buri rok hai ase kebelya. Sung thana ni selai sekang no borok charai asai ri payu. Hallelujah. Exodus chapter 1 sung pori tong layu. Exodus chapter 1 verse ke 19 lamrma. Ekni 19 to pori tong angtabo. The Hebrew women are not like the Egyptian women. The midwife replied, Hebrew buri rok Egypt ni buri rok ha kebelya. Sung thana ni selai sekang no subai na ni selai sekang no borok bawi akui ready ngi tong su. Aba hike saka. They are more vigorous and have their babies too quickly that we can get there in time ni sao. Sung thana selai sekang no bebang samong paijak ke sung no guyo. So God was good to the midwives, and the Israelites continue to multiply, growing more and more powerful. Okay. So celabasaro bothari manliya o raja. Deibo phanganangai Israel ok pasawai tomo. Deibo borogo bango phano bangai tomo. Hallelujah. And because the midwives fear God, He gave them families in their own result. The Pharaoh gave this order to his people: throw every newborn baby, Hebrew baby, into the Nile River, but you may let the girl live. So, beba keno sai to gui naikya, muni khlai seleng khlai bo naikya. Okay, but harna ni bagi bo order ri naikya, kaisa jaga ti phono success angliya. Tabu katam saka bini borokno o raja Egypt borokno Egyptians rokno order khlaikya noro puila je asai dai chala busarokno nahadi shegai tei Nile River khiklai rohdi oje Nile tuisha da hanjinai tuima da hanjinai ajagawo khiklai rohdi. Hallelujah. Kiri humone obosi Kaitor no kiri jabo sabo oje Egyptians rock o Egypt ni raja Israel ok tor thung thung musung jakliya borok kiri jaka borok mesen jaknai kha. So chala bsano btharna ni bagai kwbang lama naitu kha manliya tabo o lama gatamo nahardik segai kosogri rohbar sidi tuyo order khlaikya je katal chala bsa sai mani bebang no robeli tuyo kosogri. About this time, Exodus chapter 2 verse 1. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months or so. Hallelujah. Levi bosong ni koroksa buri kaijaka bo bahaino bini no khongot chrai asai kha bini no khongo solabra sa berai nai thok te special. So aboni bagai bor huiton like a 3 mas atrai no tikhai lelia huiton like a. But when she could not longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproof it with tar and pitch. Okay. She put the baby in a basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at distance watching to see what would happen to him.
asuk serai nai thok special huile ton like a 3 mas haipon tei busala hui ton ani ba salato busato torin tongo serai torin tongo so tam khlai ka waterproof ni kaisa basket kaisa ora sanam ka okay au aro ke mokhole bono kosogri dohor ka phiaba ot serai ni bini bai tam khlai ke bono help khlai ka okay aje serai no tei kaham ke tamnai post khlai rohor ka jate abo a raja ni busajni tukui tomra kana phasingo sogoiten so haksal tongto tei bon naishigi tong khani sa hallelujah son Pharaoh's daughter came down okay to bathe in the river and her attendants walked along the river bank when the prince saw the basket among the reeds. She sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. Hallelujah. Naidio zaga oje serai tike bo yabo Moses ni kókno sang salai tamai bani bini nukhuni boro tuyo kosogri rohor ka phiaba bini bai boro chubakha jate theinani ta nangthung bancinani lama manthung so or je rajani sajak tukui tongma thayo post khlai rohor ka bufayung no okay te jefur rajani sajak tukuna phayo nukha achrai no mankha kapsake te belai bo khairok zaka te churai bo belai nai thok. Then the baby sister approached the princess. Okay. Buri rok to thangani seban ba. Hallelujah. Oje buri je sarai Moses ni bini bai tam saka raskumari no. Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Wow. Ocherai na naikol ni bagai ang Hebrew hai ke ba Israel basoni khorok se burina ang nahanai da. Oba hai ke tamnai permission sanka. Yes, do. The princess replied. So the girl went and called the baby's mother. Wow. Buba ke connection nai di. Kaitor bahake bless khlai. Tuyo kosomri rohor ka haipano oje cherai ni bini baitam khlai ka rajani sajak ni ya phao sogoya sakjara naikolui tongkha te rajani sajak ni yago jefro sogoya sebang kha cherai tei theinani bagai bini bagai lama krika. Tangla rajani sajago se raja kun dino tai order khailia rajani sajak ni yago je tongmani cherai no. So te kaisa lama tam khlai ka jehetu cherai kleiba ang bini bagai khoroksa naikol nai brai naitungnai da. Okay, Israel bosong Hebrew bosong ni thani bo. Yes thani naitugui di. Ni naitugui sabon na harka haino hai Moses ni bumano naitugui na harpiu ka. Nai di buma hamjago busano haipono aba haike buthani tongmani nogui. Tuyo kosogri rohka haino hai Kaitor bless khlai piu ka haino hai cherai sabni ya phau sog piu ka bumani ya phau sog piu ka. Amazing. Wow. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma hamari pai flaya. Theitung khnei riro hormani tikhlai. Haine hai guri bora sok pai piu ka bomani ya phau sok pai piu ka. Nang Kaitor poito khlai umke. Nang Kaitor tongo umke. Nini bagai samung saya lama saya ritai kri. Blessings hamari muthubjak lama susu phiok jagai thangsinai. Oba haisi Kaitor. Hallelujah. Kaitor kaham. Take this baby and nurse him for me. The princess told the baby's mother, I will pay you for your help. So the woman took her baby home and nursed him herself. Wow. Busano naikola bagis rangman sinai tabu. Ra auze Raskumari order khlai kya. Nang otserai ne tlang di tor di bono. Naikoli kaham ke.
kaham ke samung sarde tei oboni bagin jona ang rang bornai wow nijini busano pusidi beton bo mandi je busat toni man glakha nukhongo hnei borok tiyo kosogri ro hormanisi haina hai tamuke bless khlaika Kaitor na hadi nijini busaina hai ya phau sok pai piuka haina hai naikol nani du charnani se man piuka te rajani nukhungni hoitesa order phakya naikol yosaranya ka hamke nang oboni bagi beton mo mannai wow Kaitor kaham praise the Lord. Later, when the boy was older, his mother brought him back Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she exclaimed, I lifted him out of the water. Jefru torka shikla soka, afro buma bono razani nukongo, rani ni, taniwo oze, raskumari tani turiru paika. Tangi hinmale, tabuk sabni sadlamo adopt khlai sablaka rajani sajak sebone adopt khlai na okba rajani busok kalai bo tabuk rajani sajak ni se busala hanke ba tor thini jara sabu subaka buma soise buma as a busai sabe rights bini tongo buma ni dutno sanani so Kaitor aboni yadni bono norniya buma te bini nukhuni borokno tuyo kosori hormani haina hai Kaitor bless khlai piuka bomani yafani yafau sarai sok pai piuka do charui torani shep man piuka te kaham ke torui akui yes sukha ama hai zara keno rajani nukhungo toneri piuka hallelujah rajani sajak declare khlaika obani sajla bini mong Moses ngai bomong pharka furong kangke sabong pharka oje raskumari ang poritong pirukhanani. Verse 10, Exodus chapter 2, verse 10. Later, when the baby boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses. Look at Raskumari tamni parka bono, mani sajla bini bung Moses ni parka. Wow, Kaitor kaham pili kairok ma hamjak ma pai flaya. Many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people. Moses bobosoni bonniji saimano. Haipano bobosongo shikla sogoi tornani mechurani sheman ka male Egypt bosongo. Rajani nukhungo rajani nukhung Kaitor surinai nukhungya rajani nukhung Kaitor borom rwnaai nukhungya rajani nukhung Kaitor surinai nukhungya anukhungo botorka tangle rajani su busuk keba rajani sajak se bono sajlani songi namani ba ba aron torka aron bini joto porimung simung rungmung bebagno rajani nukhungo nongka ba jepur botorka bobini bosong sabo bos haimano abori bagi bo visit khlajani thangka bini bosong rok tongmani thayo bini nukhuni borok tongmani thayo he saw how hard they were forced to work during his visit. He saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrew. After looking in all directions to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptians and hid the body in the sand. Bojepur bini nukhuni borok bini bosoni borong thaniwo visit khlajani thangka o Egyptian ro belai khe sasti ri tongmani nukha. Okay, butok khlai tongmani nukha bini bosoni borok no. Okay, oba hakeno naine emba khoroksa bini bosoni borok no butok khlai tongpro gana gini kem kri bo khabro moi thangka zolimani darati botam khlaika bathari khinka o Egypt ni as a shankara kakeba Egyptians no bini bosoni borono satok bitok khlai tongmana nugui okay boje bosongo torka Egyptian bosongo a bosongni as a borok khoroksana bo bathari khibika ja nungna ani bosoni borono satok nai
bothari kibka. Okay, so ojaga obo haike bota sranglai jajadi chini bosoni borokno omok phanarok satobo hnoi bothana bota thangni. Okay, oro obono phrangi tonya. Hallelujah. Azora abo onek sekangni ko tabuni zora obo Jisu Christ thei saklai joto borokno kathar khlaijak abahai zora tabo Jisu Christ bini bahano sakage joto borokno kaham khlaijak bini theino saklai joto borokno kathar khlaijak oro tabuk nini ani bosong hni krikha oro tabuk Jisu ni bosong Kaitor nokhuni borok simise. Hallelujah. So aboni bag azora honga ketamo Kaitor surya bosong Kaitor respect ria bosong tei tabuk tei Kaitor surya bosong abahai tabuk ke abahai liya Jisu ni thei kosomani bai joto borokno Kaitor nokhuni borokno ni bage sep mankha je yapri shei phaini bohangka ba asep kamno mano je yapri shei phayangka ba taw phano hamyaò kasawi dong asak simis phara phiaba joto borokno mothangjakna ni bage jugga tabuk. So after ni a revenge na laimani abuthalai mong tabuk chukliya abahai buthalai nar ta thangni of verse rokno khanawi do. So Moses buthare hasingo phobire kani saw. Hallelujah. So Tamunuka, the next day when Moses went out to visit his people again, he saw 2 Hebrew men fighting. There, why are you beating up your friends? Moses said to the one who had started the fight. The man replied, who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed that Egyptians yesterday? The Moses was afraid, thinking, everyone knows what I did. And sure enough, Pharaoh heard what had happened. Okay. He tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live the land of Midian. Hallelujah. Jethro boniji saiman kha bo bosongni borok sarai bo saimano haipano Jethro bo okkoshan khlaijaka Sabo nono Raja haikaba raskumar ni songba. Are you going to kill me? That you killed that Egyptian yesterday? Okay. Boje buthari hasingo phobmani habo lokorok Simon baikha. Abono ba Simon mani yagulo. Okay. Buk sundurule masa jaka kisisa. Hallelujah. And sure enough, Pharaoh heard. Pharaoh raja kana abake bo wansuka. Sutamunka bo khari thangka. Bo yakari kalangka ar rasingha sonno. Bo yakari kalangka aje Egypt bo ar raja ni no kongo tongi joto facility tongmani a facility no bebak yakari kalangka bo. Midian haw thangi bo tongi kha thangi. Hallelujah. So ara thangi bo kaijagikha aro riwel hnei khoroksa borok tongo Moses no bini sajak baike kaikha zifra hnei. Okay, they Moses no kongo garsam hnei khoroksa salabo sabo asaikha. Okay, aba hakirasang verse 24 no go God heard their groaning and remembered his covenant promised to Abraham, Isaac, and Jacob. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act. Okay. Tayas kolok phasin kolok lailia. Main point of philai subana. Moses Jethro bo Simon kha bini sinimung abo Kaitor si bini sinimung kha Israel bo songsi bo tamukhlaika yakar kabukha bin arra singha sonno ajoto tong thoksa thokno opposition no bote ar tonglia angkhori phaipaikya. Hallelujah. Juntor bani maybe kwbangma environment tong khorosung tori mano Kaitor grei abahai jaga phansung tori logoi mano Kaitor surim nai grei abahai jaga phansung tori logoi mano abasak matter ya
제프르 능 사이마노 카이토 사보 제프르 능 사이마노 지슈 사보 제프르 능 사이마노 지슈 땅이요 성사로 파이 제프르 능 사이마노 지슈 트이 땅의 그살 아프르레 능 따이 아제 아기니 그사모 능 글라이 그성의 그사위다 똥디 엉커리 파이디 아로니 모제 사이만카 엉커리 파이야 버터이 똥리 알아 비니 바기 라싱카선 important 능리야 position ক্ষমতা 아부 important 능리야 Kaitor important 할렐루야 table Bible verse porilai manlayo haipalang tai thanglakase osuk zoron sang point on sang tini sranglayana tabon nang mungsasek thai Kaitor kri thayo nang torkha lokha ba aro tongo humke ko kriya bas kotoria ba nang tomong na tabuk saiman kha Jisu Christus sabo nini bagai bo thei paikya nini bagai bo krosakanta bozaka nini shini mung Jisu Christus tise mathangsak mung Jisu Christus tise kathar kaham katal abu Jisu Christus tise saiman ka hangke ba nini ak kasam azaga nangte kalai ta tongsidi ar kasangi ta tongsidi ongkhori phaidi Moses saiman ma logolo ongkhori phaikya bo tongli aro phaidi sengba ba hakene ya appreciate phailena ang mo ma haise omokse aw je sapanangi tongra sideng nangjajaga asaikha aboro nang sinimung ungjagai tongo nangjajaga torkha aboro nangni sinimung ungjagai tongo Moses bo abo nangi tonge deba bo sakson Egyptian hni tongo bo jefur bo hi Israel bo somnisini saimano ongkhori phaikya bote react bo khlaikya nangda ani bo soni borokno bonai abahai hni bo as Egyptian bo soni borokno bo botharka hallelujah bo jefur saiman ka bini sinimung ongkhori phaikya baroni nang mo tabuk saiman se dinini sinimung as sinimung gatamo Jisu Christ te neng katharse nang mo saiman se tabuk nini sinimung ka Jisu Christ te neng kahamse Jisu Christ te neng borok katalse Jisu Christ te nini bagai mathangjak mung tongo Jisu Christ te nini bagai malbrum ni langma tongo Jisu Christ te nini bagai authority pan power tongo phaidi obonini sinimung asangsani je jagao nang saksenga ani sinimung ni tongo abonini real sinimungya jengmanen kharo paikya ongkhori phaidi aroni ketal sinimung ni tamo Kristo ose agi poilani sinimung moni tamo Kaitor no kethang Kaitor ni jare asaimani Kaitor ni jare but tori oje tori torman yaglo simani yaglo je nang saksana sinimung ungjagai tongmani that is not your real sinimung abni sinimungya nini shoisho sinimung ke tabu bobo male Jisu Christ tise aburi bagada Jisu Christ pai thagni word okonglo saka finished pai shuka norok kathar khlai zakha norok kaham khlai zakha finished a hamya krikha a bemar krikha a sumso krikha a thoimung krikha a muni krikha a khaza krikha finished pai kha tam norok kathar kaham maza kre Kaitor nokuni borokse obonini sinimung obani sinimung je saimani poito khlai goshui yapri shenai borok hamsajak borok Kaitor nokuni borok hallelujah Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflai khakhlayo sarai sarai khana tomungno nang saise mankha nini sinimung nang jet present tongman abuya Jisu Christ ose phaidi ongkhoroi Sitwtwi ba baki nangar klagi tongna niba abono butu hano aba hai borok logno tomono butu angi tongna musungo ta kunu khlaina ni grei sabole sabono force khlaiman ba ke bono force khlaimanya ke bono sotona ta thangni tamne force khaja ta thangni musungo hongke bono yapri sei phaine Moses musung zakha yapri sei ongkhori phaikya Simon suka yapri sei ongkhori phaikya nangmo Simon kanke yapri sei ongkhori phaidi Moses ne life tamungkha aboni pore sing Simano bini bising tino Joto Israel Egyptani ongkhori phaimankha hallelujah praise the nangmo Simon di nang jefru nini position basa phainai Kaitor nono use khlainai bini mungku sukni bagai te kwbang ma wana ma singsa nukjaknai nini bising tei Moses just normal khoroksa borok bini bising ti Kaitor tamu khlaikya Israel bo songrok je 400 years
aro seleng khatima tongmani muni khatima tongmani aròni òngkhòrwi Phàidi because of Moses. Hallelujah. Nang mo tobungno ready hingke anni kesam sinimungni òngkhòrwi ketalni sinimung Jisu Kristone sinimung baideng basa Phàidi Kaitor no capable person srangwi sukjak borok srangwi te asike sukjak khlainai kwbáng ma wana ma singsa samung nini bisingti nukjaknai te Kaitor ni mung kusukhe abobai lobjaknai. Hallelujah. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflayo khaklayo mungsa sing yasa kana te buzi kana man ba ka mungsa sing. Hallelujah. Phàidi saiman khasini sinimung ke sengtai akkasamo tonya aròni òngkhòrwi keplayo seng òngkhòrwi Phàidi a keplai sinimung ka Jisu Kristo se. Hallelujah. Chini Jisu busukse kaham bebak chini hamya bini sakaru zuka bebak kaham chungno yafarirka bebak sumsok bini sakanaka bebak gothar nono yafarirka bebak bemar bini sakaru zuka bebak sak kaham nin thare yafarka thymungno bini sakaru zoinaka gothar nono yafarirka borok sumsok khlake mathayu borok ang phaikya sumsok angai thৈक्या sumsok no rozowi te joto gothang kaham abo nini ani thare yafarirka. Hallelujah. So saimandi nang jasukpana kafradi kahamangi manya Jisu already kokhna langkha a kokhna mani bai nang kahamangkha Jisuni kokhna mani bai nang kahamangkha ang kahamangkha Jisuni thei kosong mani bai nang katharangkha ang katharangkha Jisuni bahang sakak jang mani bai nang kahamangkha ang kahamangkha a Jisu bai kerengai kesam krikha ketal angkha. Hallelujah. Jisu bigrang phakya chengganang khlaijaka Jisu tabuk subraise Phàidi abuni bagani seng kosilayana Jisu nangsu subrai je Jisu Kristo no subrai neng kosinai rok borok kham thangjak bodol rok chukna hani borok rok Kaitor ni nukuni borok rok. Amen. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya narai ke hamjago bosno. Hallelujah. Khaklayo kemo magnang angliya na tinimo Moses kesam no yakarei ketalo yaprishe phaiman mani hai Phàidi sini kesam no seng yakar kamlaene ketalo seng yaprishe laene a ketal Jisu Kristo se agini kesam lama no yakar laene ketal lama phailene a ketal lama Jisu Kristo se agini a kesam mo seng yakari kai phelena sumsok no kri khab chini bagai kethar je yapar mani a ketharo yaprishe laene kaham je yapar mani kahamo yaprishe laene hai ereng na Jisu Kristo phaiba nang ang sumsok ke kelai tongthong hni da Jisu Kristo phaiba nang ang hamya ke kelai tongthong hni da Jisu Kristo phaiba seng ketharang thang kahamang thang mathangjak thang abuni baga Jisu Kristo phai so bo phaikya sana kethar khlaikya hal kaham khlaikya mathangjak no yafarka Phàidi kelai sakya sakman ka magnang o magnang manmani o kaham seng basalai shwana de keplai ke Kaitor mungno kusuk khelom lo lai shwana. Amen. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya Phàidi ke tina sanang siten ang abona request khlayo gala ni girja nago attend khlaidi soi Jisu Kristo din no tongmani mari no phunokdi testimony relaidi Kaitor mungno sungsa sa khlaidi te keplai ke yaprisha layana o kothama kahamna lokoni thani yafal layana sini sinimung kathar se abona lokoni thani yafal layana sini sinimung kaham se o sinimung yafal layana hamsa jak se mathangjak monguk se obno se yafal layana tanghin male sansar ganangoi mai kumun ready ni saw mai kumun mane bur bujitamo rwnaai si kisa ni saw sansar ganangoi mai already kumun kwbáng ma rwnaai borok si kisa ni saw kumun mane tamba Jisu Kristo already bini thৈनो saklai kathar khlai rekha bini bahanno sakagre kaham khlai rekha already mathangjak mono yafari rekha Pheba nang mathangjak nang katharangkho hne sanai borok kisa. Hallelujah. Sansar ganangoi borok bono hamya bono sumsok bono sitraka nogui tonglayo kebo hamya sumsok ni krai joto borok kaham joto borok hamsajak hamya hni khoroksa kono krai abuni bagin ela mago sajago sansar ganangoi mai kumun mane tamba ready joto borok ready se nang ready khani saina simi se
nang ready ka Jisu Kristo ni thibai nang ka tharangui nang ready ka Jisu Kristo ni bahan sekakjagui nang ready ka kahamang ka nang ready ni sainani sitabu bujirui okothoma kahamna yafari reinani sitabu but borok obono yafari yaoi sikri mungno se yafari layo hallelujah praise the Lord chini kaitor belai ka kaham chono khibia busono yakariya amen kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya phadi mai already kumun ready ma sing okaham okaplai no sing yafari rilayana amen shini mungno yafari rilayan tam lopuni thani phadi gaso nang sitan okay tini offering angya dani sing male singka kongsa buku nadi already offering tamo tithes tamo share khlaiza norong thani yafarjak ang abone again and again tenderona salani muchungya tomungno kaitoni hawa norok buslei sanna muchung kangke already details rojak tongo norok check khaidi yafari mano no problem force khlaijak yakya bono pano muchung ko yafardi okay but offering tamo tithes tamo yafar mung tamo already share khlaijak sakango already norok khana jakangna tomoro norok aro yafri shapanya musungo buslei sanna muchungo norok ni thaniwo choice norok thaniwo amen details nainai hambai Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya gitina samang sitan